tugire Kristo muraho murameze neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibahe ubutware, Imana ibateturure mu byo mubayemo byose, mugire amahirwe. Ndasabye ngo Imana mushobora byose yezagira ubuzima bwanyu, maze iki gicaniro turiko tukibyaza umusaruro twese mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Duhabwa ibyiza byose byagenewe abana b'Imana. Amen. Zaburi y'Ijana-na-mirongo-ibiri iravuga ngo uwabeshe watabaza Imana. Mu gihe nari mu marushwa naratabaje Umukama, ngo araheza aranyumvira. None nawe gute? Rero mu marushwa yawe ntiwotabaza Umukama? Erega arakumva kandi arakumvira. Erega kandi amaze kukumvira araguhezagira. Erega amaze kuguhezagira aguha ibyiza byose ukeneye. Dawe wa Yesu byagiye mu ijuru, kiza ubuzima bwacu, kiza imitima yacu, dutandukanye n'akanwa k'ababeshi, dutandukanye n'ururimi runyomeka. Tongera urutoki abashira ubuhizi bwabo mu bugome bwo kwanga no kwangiriza ubwoko bwabo. Zaburi y'Ijana-na-mirongo-ibiri iravuga ngo mbega uzohabwa iki, wohigwa iki, ga wa rurimi runyomekaho? Twebwe intwari turaje gukusanya abarozi, ababeshi, abasuma, abicanyi, abasambanyi, imboregwe, tubarekurire kw'imyambi kandi imyambi isongoye. Ntituje kubaha agahengwe, tuje kubasengera ngo bahinduke. Amakara yaka ni imigongoma, bibe ku bambuzi b'amahoro, ibyiza n'ibyishimo. Mukama, twebwe tubana n'abanyamahane, twebwe tubana n'abarozi, twebwe tubana n'abangushi, twebwe tubana n'indyarya, twebwe tugendana n'abasambanyi, twebwe tugendana n'imborego, twebwe ducumbitse hamwe n'abatakubaha. Dawudi yariganye ngo aragowe, ariko ntituciganyira. Naho twabaye igihe kirekire tubana n'abanka amahoro, naho twabaye igihe kirekire i Kedari ahari abadakunda umwumvikano, twebwe ntitwiganyira. Nibyo koko tugira turavuga bagaca bateza amahane n'intambara, ariko ko dukunda amahoro twuzuye na Kristo. Kristo Yezu turamuye amaso, turaramuriye amaso aho uri ku ntebe y'ubwami, ngo tubere umwami, tubere umukiza, tubere umucunguzi, uduteturure ibyiza n'ibyishimo bikomoka iwawe, bitube ko twebwe ubwoko bwawe. Mu izina rya Yezu Kristo natuye neza ku buzima bwacu, kandi tugahabwa umugisha n'umugwiza kuri uyu mugoroba, maze iki gicaniro cyacu Uwiteka cemere kandi agiheshe umugisha. Amina. Nuko tugire Kristo. Nongeye kubaramutsa amahoro ya Yezu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu bwije. Indoto. Umukristo aravuga ngo muraho mumeze neza. Nagira mu ndotorero y'indoto ndose. Narose mbona tuvuye mu mwonga n'umuhungu twiganye, ariko ngeze ku musozi mbona harimwo abo tuvukana
ageze aho twiyogereza nitanga imbere kwigiza kugira ameze n'ingoga, niho nabona ndiko ndiyogereza hamwe na mama n'ubundi mushiki wanje mw'iryo bombo, nabona twakwiwemo turi batatu. Hanyuma mushiki wanje aca ambaza ngo ko wari wavuze ngo tuzosubira kwisiga icondo ngo ubuho bimeze gute? Nja ndamwishura ati ubuho ubona cangiyeko, nanje ngo nari nambaye ipantaro y'itreningi ca nirenzako amashesheti ku birenge. Uyo mwanya mama ca numva avuze isengesho rivuga ngo mwirinde ababama, mwumvire data wa twese wo mw'ijuru gusa. Namubona ukuguru gusa n'iryo jwi naciye numva rinkozeko nikanguye. N'isaha nahora nsengerako yarenzeko iminota 20, ciye nisanga ndiko ndarira. Aho rero ni mu gihe mama tutaramenya irengero ryiwe. Ndabasabye muhindotorere muzomukoze. Ubu ni mu gihe mama we bataramenya irengero ryiwe. Byumvikana ko ari umunyamibabaro kuko yatakaje mama mu gihe c'ubuto bwiwe. Yarutse ari kumwe n'umuhungu biganye. Umuntu mwiganye n'umuntu muforomewe hamwe. Ibyakubayeko ntabwo ari wowe wenyine, ntabwo uri ikinege, ariko abona bagiye koga aca yitanganiza imbere koge gusumbya abandi. Niyo yumva ijwi rya mama wiwe. Ubundi nta kindi indota Imana ikubwira, irakira kubwira ngo mwana wa jewe ko umaze gufata urugendo rwo kwiyuhagira ibyaha byawe, rwo kwitandukanya n'igicaniro n'igisokuru kibi n'ibicara mugendana, nugira umwete wo kubikora ushaka kwemerwa guheza imbere y'abandi, uzotabagwa, uzobona ibyari bigize ibyari bihishije. Nzoguhishurira amabanga. Kumva ko yaciye yisanga atari kumwe n'abandi bigana, yaciye yisanga ari kumwe na mushiki we. Umushiki we amubwira ngo ko wavuze ngo uzisubiza kw'ibyondo, ni nk'uko gukekeza akwibutsa umubabaro wawe. Umwangu ucubona mama wawe, wamwumva ijwi ukamubona n'ukuguru, uvuga gusenga kwawe kugarukane mama wawe. Twikoro twawe, rya cumi ryawe, imigisha ukorera, ibicaniro wirukana usenyura, bigarukane mama wawe. Yumvikana ko mama wawe akihari kandi yicuza ku byamubayeko, kuko aravuga ngo mureke ababanka n'ababama ngo ariko mwumvire Imana dawe wa twese. Ni ukuvuga iki? Babarira, kuko iyo dawe wa twese ni se w'abarozi, niyo muremyi, ni se w'abambuzi, ni se w'indaya w'imborerwa, mugabo ni na se w'intungane. Wewe rero barunde ko amakara yaka. Ega ndiko na Zaburi ya 34 yereje kuvuga. Ahubwo ndatangara ko Imana ijanisha ibintu. Ubundi umuntu uzanzaniye umuhari uramera n'ikibazo nako wajije. Nzambona indoto yumva ati reka ndayiyereko. Mugabo Zaburi nabaganiriye ko kare ya 34 nabaganiye ko mu ijambo rya 9 irafise ikintu ikomeje mu buzima bwacu. Nibyo ni 120 ngo mbega uzohabwa ikiga wa mugomewe, itandukanye n'abansi kandi ushingiye ku mbabazi. Uje kuzirikana Zaburi 34 uyisengere, unayigiremo nevene y'imisi uja kuyawe wenyene, uyikorere ko n'umugisha. Imana ikagarukanire mama, Imana isangangura abasi bawe, Imana ihangane n'abasi bawe, Imana igukure kwigisuzugurira, Imana yongere ibubake umuryango wawe. Nuvuga Imana yakubwiye ati wowe turi kuragira, cyo gituma wowe n'umuhungu mwiganye, mugabo ukisanga uri mwibasi mwishobora gukwirwamwo abantu batatu.
imbabazi z'Imana zikubeko, wongere kubona mama, wongere kuba amahoro mu muryango wawe. Imana igumugisha. Undi mukristo yarose arota ngo abona ariko agwana n'umuhabara w'umugabo wiwe. Yari wotyo nayimusiguriye, nayimurotoreye mugabo ngomba ndayibigisheko, nayimurotoreye inbox abanyasi nabitse muri group ko yari kumwe n'umutwaro n'igitekerezo kindi, cyo gituma cende mu inbox ngareka ndayibigisheko. Yarose agwana n'umuhabara w'umugabo wiwe, aramunesha ngo akabona ataye telefone, nawe arayitoye, telefone yiwe arayitoye, arayimutwara. Yongera kurota abona aryamanye n'umugabo wiwe wamusaba babirane, ariko biranga. Ngo bimaze kwanga, ngo umugabo aramubwira ngo rega biransi. Ngo ariko wa mugore aca avuga ngo ntakunda umugore. Ngo ariko wa mugore araga inyuma y'aho umugabo aryamye, ngo akabona uruntu rwirabura, ngo akabona rumeze nka wa muhabara wiwe, ngo umugabo ngo ataboneka isura ko ariwe. Birasigura iki? Ngo kandi byamutangaje kuko umugabo ngo akoma amubwira ngo arahemenye n'uwo muhabara. N'ikimenyetso cy'uko umugabo wiwe yabaye muri izo ntege nkeya kubera impamvu zitandukanye, ibisokuru bibiki. Burya tuze tubabarira n'abacu baduhemukira, ibisokuru birakwega. Kandi mushobora kuba mwamenyanye ku myaka 30, gisokuru kitaragera ku mwaka bagitongerereye, akaba ariyo mwamenyana. Gisokuru kumbe bagitongereye ku myaka 40, akaba ari yatangura uburayi. Bisobanura ko yagerageje kwigovyora, yagerageje kwitandukanya n'uwo mumaraya. Mugabo amaraso yiwe, imwe muzi ibitekerezo by'ubwonko bwiwe maraya bisigaraye, ubutunzi bwiwe maraya bisigaraye. Wimatanje na maraya cika maraya. Burya hari imisozi twurira, hari imigezi doheza mu birenge byacu, mwisho tukavayo ibirato bisigaye. Umugezi wa mbere uhonyoye mukagufata neza uri mu Rwanda. Cyo gituma Imana yababwiye ngo muvuye mu gihugu cyari mwibiyaye, mwaza mugenda mufyatura. Yakiryo jambo ndaribahonje. Undi jambo ry'Imana ni mukata cy'amategeko cyo kujya kwa kabiri, gushyira mu byagetswe. Ntabwo tukiri mu gushyira mu byagetswe, ariko muri Katolika ni amategeko. Mu kigabane cya 11 Manu hanyereke. Umvirize mwako igihugu ugiye kwinjiramo ngo uciganzire nikimeze nk'igihugu cya Misiri wavuyemo. Umva igihugu cya Misiri cya kiranga ngo wabibamwe imbuto ukazivomera ukoresheje icyo wakanyagisha amaguru yawe, nka kujya bavomera umurima w'imboga. No kuvuga waronka urushi, waronka hato. Ngo ariko igihugu mugiyemo ngo muciganzire ni igihugu c'imisozi n'imibande, kandi kivomerwa n'amazi y'imvura iva mu ijuru. Igihugu Mukama Imana yawe yitwararika, amaso y'Umukama Imana yawe akama kuri cyo ubudahengeshanya kuva mu ntango gushika mu mpera z'umwaka. Nukuvuga nibiga byabaye kuri Elimeleki, Naomi, Maholoni na Kiriyoni, abangu b'umuryango w'abantu bane. Igihugu Imana iguha nabwo ari igihugu karanyagisha amaguru, ngo ibintu byose ubibemwo urushe ubwowe maramaye utetera. Ni igihugu Imana iguha ngo ube unezerewe, ngo ube ubihiriwe. Iyo rero wamaze kukivamo ukaja mu kindi gihugu bakanyaga, uzana n'ubudongo. Ubwo umugabo afise ubudongo,
burya ufise igice cy'umugabo, kimwe kiri kwa maraya ikindi kiri iwawe. Niba uri buruvanye na maraya uvuye mu busambanyi, genda ucane igicaniro cy'inava kigutandukanye nawe, kuko Imana nanzi ngo Yeremiya 3 mugabo imvugo iravuga ngo ngwiki Mana none nutazibura imitsi yanje, nutazibura y'amaso yanje, genda gute kutamatanije n'ibyo mvuga wanandukanije nabyo. Tereza amaso ku misozi y'ibiharabuga niwihweze. Yeremiya 3:2. Niyo utasambaniye wicara ku nzira ubarindiriye nk'umwarabu mu bugarabo, warahumanije igihugu kubera ubuhemu bwawe n'amabi yawe. Yicaye ku musozi ngo ahumanije igihugu, yicaranye n'amaraya mugahumanije umuryango wose. Bibwiga abagabo b'indaya n'abagore b'indaya. Hanguruma ngo narebye ngo singisuye, none ibyo wazanye baza ko atari ubudongo, ni ubutako. Niyo mpamvu iyo ufise umugabo ubwirizwa kudashingira ku kantu na kamwe, no mu gihe bikimeze neza ugasenga wirukana inabi. Mbe umuntu yamaze kwimatanya n'amaraya wo mutandukanya gute? Cyane icyo kintu kinangaza cy'amadini. Mugabo nka Ecclesia Katolika ndabitahura kubera iki ntibazi ibanga ry'urugo. Mugana umukozi w'Imana umupasitori wohotera umugore akavuga ko yahoterewe mu buriri, umwatura ko umuvumo wo kumwatura ko imbabazi z'Imana. Imana ikorera mu kirere cy'imbabazi. Reka ndababwira ibintu bibiri tutuntu tubiri mutumenye. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi tugirira igashibura ibyaha twayikoreye. Gasubiremo ako kantu we niwakumvisha. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi tugirira ikazishibura ikibagira ko twabikoze. Bisubiramo bivuge. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi tugirira igashibura ibyaha twakoze ikirengagiza ko twabikoze. Ibyaha byacu irabishibura duhagaze mu buseruko ikabishibura mu burengero. Kubera iki turazisaba? Mugabo umuntu yamaze kwimatanya n'amaraya, nimbaka nimbutse ko ufite umugabo ajya hanze, ufite umugabo ajya mu kinayi, ufite umugabo afise umuhabara, ntugahangane n'umuhabara. Nahereye burya ku ndoto ya kabiri ya mbere ndayijeko, ntugahangane n'umuhabara kuko nawe nabonye ko abaje kunyidodombera ngo arandika zinamusubiza. Bishoboka ko ziramberse naho zitwa ziramberse nacyo bitwaye. Nababwiye ngo baserukira Ecclesia Katolika ndabatahura, n'abasaserdoti mugabo stati yabo n'ubusore mu bijyanye n'umubiri. Nazikurana n'umugore batubona turi mu misa, batubona dushajije, nibazi tubirigikakwe, nibazi agapinjama kaduze kari mu mutwe, kandi mugenzi wawe nawe utiro yaribuze azagenda akubona wowe uri kizigurira, nibazi bugara cyumba muri abantu babiri mu cyumba, n'ababikira n'abafurerano sibwi wamenye ibanga. Mugana uri pasiteri uzi ibanga ry'umugore n'umugabo, uzi kwabira n'icyaricyo. Cyane cyo gituma nkunda kubabaza ko tushobora guhemukirwa n'umugabo wakunda, ukibuka ibyo mwasangiye uko mwabanye uko mwagaraguranye, ukongera kumva ko ugira ibisandi mahirwe. Nyine ndabateye ijeke gupfakara numva ko ari ishumbusho. Ubundi ninde yabateye ijeke? Nimuzisanga ari ngo zanyu muzikizirimo, mwirakosiriye n'abababiri y'ubwa mbere, mwirakosiriye nabo mwabiri y'ubwa mbere. Ubundi amagara yanyu muri kuyatara kandi atari umugeto w'inyama. Nabwiye utuntu tubiri. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi itugirira ikirengagiza ibyaha twayikoreye ikabishibura, natwe tugasigara tukamye mu maraso ya Kristo tukemerwa imbere ya Rudasumbwa. Ubudahangarwa ubukomezi bw'Imana bushingiye kuki? Ku rukundo. Ku rukundo idukunda igahora itwibutsa amasezerano y'ibyo yadusezeranye sitararema.
ibyo yadusezeranije itararemwa, kubera imivumo, kubera igisokuru, kubera ibicaniro bibi, kubera uburozi, kubera ibiki, kubera kutamenya, kubera imyuka. Ntabwiye ko igicaniro kibi natangiye kwitandukanya nacyo, igicaniro cyitwa idini. Nicyo gicaniro cya mbere natanguriye kubohoka. Utarabohoka ku gicaniro cy'idini uzoba, kandi uzoba mweranda. Mugabe imigisha igaragara kubera ko uzoba mweranda. None ko batazakwemera kusambana cyangwa wiba, guzopfunika. Igicaniro cy'idini n'igicaniro cy'umuryango, cyangwa igicaniro cy'igihugu uvukamo. Ni kuvuga idini kubera bihera hejuru. Nko muri eklezia wihoza guhera ku gicaniro cyo kwa papa. Icy'igihugu wihoza guhera ku cy'umukuru w'igihugu, kuko iryo yatuye riraba ku murundi n'umurundi kazi bien sûr kawe. Niyo mpamvu iyo mfukamye sisengera umukuru w'igihugu, sisengera minisitiri, sisengera indongozi, yo no mfukamye gute kandi autorité yabo imfata. Kandi nanjye ubuhanuzi bwanjye burabakorako, margaye ko ndakanu k'agafenomene kakanu gatoyi kose. Ubuhanuzi bwanjye umugisha ndabatuye kuri aba bako. Bahunga ngo no confere Bible. Kimana yavuze nawo gihindura. Umugabo yagiye kwicara na Maraya, yasize yaravuze ngo nitandukanye na Maraya. Hari gihe yarakanyicamo yasanze yaragutse, adashobora no kumwabira ngo amutoshe, ahubwo amurihirinza abandi bagabo bakaza bakamwabira, agatunura akaza ariko imaramara. Yaje azi ngo araje mugaje azananye ubudongo, wamusigiye amarangamutima, usimusigira amaraso. Ari mwiyango mugisha kapote ngo mugira ngo mureja kirase mu kare wakwabira kurongora umutima, amarangamutima, inyama byose byawe bihererayo. Ni muti cyogo mwaguyemo komeza mwoge. Ariko reka mbwira byumve mwabanga umutarashira ubusore bwanyu mu wamarani muzosamba n'abakobwa, muzobarakenda muzorongora ingumba zinizitabyara Imana izobashimbukiza waruka. Hakwa nigisha ngo banzu wonje ugenda urabe yukabyara. Hari gihe uzomuwonje ukabyarirwa n'undi ku mugoroba, ukamonja mu gitondo ku mugoroba gatekwa inda none. None ya mitwaro ni mugoma muyibona nitukuma tuyaki. Umukobwa arana n'umuhungu buke akajya manuna akavuga ati none nkaho wane inda ninde. Abakurikiranye ikiganiro nakiranye mugwaruka ku munsi wa gatandatu hirya yejo. Arimo umwana w'umuhungu yavuze ingene yinjiye mu rukundo ataragera icutse. Yagwinjiyemo afite imyaka 17 akundana n'umukobwa w'imyaka 15. Uzabona agiye kirenda. Yigira inama mutima wiwe ngo amaze kanka adasinzira. Aravuga ngo genzo cyambwira papa ngurishiriza itongo. Uko ndazi yuko jeho ngo ntegereye ngo hano tirinda. Sigura ko yegereye bukebuke. Mugamumve ngo arakuye amahoro make. Kandi umukobwa nabwo yari bwavuga ati ndani kwawe, ahubwo babona bigendana nibo babivuga. Aho harugondo warudigiri, ariko Zaburi ya 18 ivuga ngo iki, ngo mugondo kurudigiri niwe wahankuye. Wa mukenyezi wowe umaze kumenya Imana, genda muri bya 10 byawe, muri ya mashikanwa yawe, genda wuzuze inshingano bwira Imana uti nk'ubuji byonye ku rugo rwanje. Kandi abagabo banyu basambanye, abagore banyu basambanye, imboregwa inshinyakare, abanyamwanda, ibinebwe, sabo gutaka, ahubwo nabo gusengeko, nabo gushira urumva ku gicaniro kugira ngo habike, kugira ngo Imana ibahindure, kuko ni byiza ko wireconcilia n'uwaguye mu kimwari mwarakundanye hakoza kugumurondetse. Umviriza inkurikizi. Warahumanije igihugu kubera ubuhemu bwawe n'amabi yawe. Yicaye ku musozi mwawe umanije igihugu. Ngo nicyo gituma imvura itabaye ikigwa. Aho ntuzi yuko ninyatsi hari. Nawe nitanguye kubaka amahoro. Kubura umugore witeguriye kwabirwa n'umugabo. Umwanya wo kugukisura, aho ukisura bigakunda, mugahagera kwa kwabira bikanga. Mwango nuburi ku munwa buratiboka. Kamana nkondo ukuntu wuzi kwibira amabanga abantu. Nicyo gituma imvura itabaye ikigwa.
abyumvise ubugaragwa bwatanguye kwinjira. Sindi gutwenga uko biryoshe, ndi kubigisha ngo mu bihunge mw'abakobwa ntimusubire kwemera ko mwimatanya na maraya, bika ubusugi bwanyu, bika ubukobwa bwanyu. Nawe bwatakaye sindi kugucira urubanza, Imana nibugusubize we bushasha. Mbwira uyu munsi ntukavuga ngo n'ubundi nanjye mvise, nanubwira umubwira nawe ngo n'imvura ya Rusama ntiyabaye ikigwa, ariko ngo wanega agahanga nk'umugore w'umumaraya ngo ntiwagira n'isoni. Umugore w'imara yaritera ikiva akavuga ati urya n'umugabo ngo umugore agiye guhindura, kandi ibyo ni byo ko nanjye iryo kosa nararikoze. Ngiye kubona ko umugabo yanzengereje neza, ikintu cyose yanga narakikoze. Ubwa kera yakunda ndefrije ndabimusaba mariage dote etat civil, ibyo ni byose sinadefriza, kandi byabaye imishimo kuri itandukanye. Abura nkunduko arabinezerererwa. Mugabo ku buryo bw'uko dote yavuze ati nukuri ni wo vigite kutaje kudefriza marike kwizabera kigande wanyu. Ndavuga ni nukuri unane kose nta kibazo kera nzosanga ameze neza muhira babiteguye bazobinkorera. Batangaza n'ubugene baje kungo basanga niyambariye akajipo kera n'agashati kirabura ndiko nitorera uducafu. Twagiriye urubanza hano muri sale ya paroisse, sale Saint Paul Pierre, kuko muri wacu hari hatuye cyane mugana bafi paroisse, tujya paroisse muri sale. Basanga niyambariye agashati, mwana mataka isharupe nakazingira mu mutwe kugira ngo nasikandarize umutima wiwe, ko naravuga ko ashobora kumbona kubera iki hari ukuntu batagize isuku kuko mbishaka. Nje basanga ndiko nitaro twatsi hirya nkuko ari hani nyuma bari birengagije. Je nagiye muri dushe, nagiye koga no kwambara, bariko baravuga amajambo n'inkono ngira bagize, kubera ko abiwa batari benshi bari bazi. Ngwe wa mugore ngujya wewe wishavugira mu munga, mugabo atazi yuko nza kuba ndigitangaza, nza kuba ndi mwiza. Ubwiza bwanyu ntibukomoka muri makiyaje ndabaraye, ahubwo makiyaje ni analyse abantu bagira bakagira na critique. Mugabo uje usanze nibombetse na mbombogoro canke ibi bivazeline byanje, wavuga uti rurya rugore ruburakayanga n'amazi yo gwari kuyanagora ubuhagije, cyangwa tururya rugore rurirabura canke rurinzo ubuhagije. Mugabo ndi ngutira ngo uri buryo ngutira ngo uri bubafu, ubwawe nawe izuba rya kuko wafata utotisha. Nje nukuri ndabikunda kubabikora, sindi njyajya mu buzima bwanje mvuga ukuri. Mugabo jewe byoneri no guto bwange njyani byo ko ndazi kuvuga nuko ndikundikije mu Imana. Hari ubutunzi Imana yasize muri twebwe, niyo mpamvu nababwiye ngo umuhamagaro ntiwibwa, kuko umuhamagaro nibwo butunzi bwacu. Hari amazu nopfuye nubatse ngiye kuyubaka ndumukecuru kuko ndi umuhamagaro wanje. Ari ibyishimo ndabaragiye kuncingiza ukambuza kuvuga, niko kwica umutima wanje, sibyo? Nubi Imana yandishe buryo erega Imana irikirandiye kubana na visiji, erega Imana irikirandiye kandi nayisezeraniye. Iyi ndwi yose ngiye kugira acte prophétique izasozerana no kwinyemerera ko ndumwigisha w'ijambo ry'Imana. Inabari ngirire neza no kuri sindi mu bwibone, sindi mu guhinyuza umugambi w'Imana, ndi guhinyuza wa Shatani. Ndi kwemerera Imana kwingerageza mugabo ime mu byo nshoboye kwikorera. Umugore w'Imana yarera aritera iceke. Umva rero koko nawe ibintu bibiri bidasanzwe, intege nke z'Imana zishingiye mu kutubabarira ibyaha kandi kabishibura kabyibagira, kandi ubudangarwa bw'Imana, ububasha bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, inkomezi z'Imana zishingiye mu kugirana, mu kudukunda igahora twibutsa amasezerano yatugeneye, sose wo gutabwa kandi byabyo bizashibukwa. Mugabo uyu munsi utaragira ibakte prophétique, ukiri mu rujaka, ukiri mu gondo, ukiri mu rudigiri, ukiri mu kibaya cy'amakuba basi cy'amagufa yone. Ega sinwenga kuko biba biryoshye, nuko ndose amahirwe kubibabwira mutazo muca mu bikura. Nkumva namaze ko nakwimana mbya ati yaga mwana mbikore, yaga mwana mbikore, yaga mwana mbikore. So n'ayez pas peur, nimukagira ubwoba. Imvura yatanguye kugenda ubugaragwa bwaje. Ahundi munsi umugabo yashoboye kwabirana umugore umwumira na uzobuce kuko umukinyizo wamaze kutuka. Ubugaragwa bwo mu burire mufise ni mu muri kuja mu biterasone babigisha ngo abapozi yo wikiniki. Nagira amabwire ko Imana idashobora kwima umunezero umugabo n'umugore, never son existed.
ahubwo ni mwebwe mwawiyimye. Reka mbabwire impamvu. Ngo ubu rero uranagambira wivugisha ngo da, ngo we mukunzi wo mu buto bwanjye, ngo mbega uzogumana akazi iminsi yose aguma ashavuye na naryo. Ngibyo ibyo uvuga, ariko ukaguma ukora ibibi kandi ukabishobora. So ihangane wewe, babarira wewe, hama wamira ibyamwe umugabo ku buryo Imana yawe ayikurikira. Petero ariko aravuga, aravuze ngo namwe mwabagore ngo nimukagombe kunezereza abagabo banyu kubwo gusongora inzana, gusokoza imishatsi gusa, ngo ariko no mu ngeso nziza, mu mabiri byamwe, kugira ngo abari barataye kwizera Imana yabo bongere bagaruke ku Mana. Yes. Urabyumvise? Rero igihugu yagiyemo n'igihugu bakanyaga ubudongo, ngo baza barafata bya bindi bakanyagisha ubudongo bavomera, ngo nabyo bavomeresheje imirima yabo. Yabahindushe burya n'indushe. Uko kuntu nawe warose ugwana n'amaraya umuhabara wiwe, ukamutsinda telefone ukayitora, ni ikimenyetso cy'uko ari ufise ikirere cy'ubutabazi ku mugabo wawe ugereranije n'amaraya. So bisigura ko imivumo iri ku mugabo wawe si ibintu we nyene yitayemo, ni igisokuru kibi. Kuko igisokuru kibi kiroroha ko tukibohoka, nuko tukiboza ku bacu. Bitandukanye n'ibyo nyene yafatiye umwanzuro. Ndavuga ngo nabwiye ko igicaniro cya mbere nabanje kwica mu buzima bwanjye n'igicaniro c'idini. Niwigisha umunyedini uzobura indushe, uzomugisha umubwire uti yavuga ngo muri katolika iwacu ngo uko bimeze suko, umwe ngo ujya mu katolika yombwira ikindi mu pentekote. Ico ni igicaniro kibi cyane. Mugabo umuntu avuga ari umukristo nakiriye, ndashaka nawe nyarandefanye ndaje komanda y'Imana nimeza akira. Umujene w'imyaka 22 ahubwo, kuko menga haciye imyaka 4 akoze ico cacukurira ku buriri bwase. Aricuza kuko yabikoze kandi abona inzira ziwe zogaye. Arabaza ati nobikora iki? Burya nk'uwo n'umuvumo w'igisokuru kibi, uwo yakurikiranywe n'igisokuru cyo kwa Rubeni fura Yakobo. Hakenye kwiyitaho, hakenye kwitwararika. Mana ndagusabye umijwi, kuko iyo mvise ijwi nigisha umwanya muremure ngana umwanya wo kubiba basi bikamvamo, umva bipangapanganye ko inyama zingura muri cyo nizo ngo zigoma zipangapanganye ko numvise byinshi byo kuvuga mugabo ijwi rikaruha. Ane Mana ngirira neza ndabigusabye biblike siniteye ijeke, ngirira neza umijwi uzobukoze. Nuri inyime ngo nuko muyomba yigeze kuribura, nuri inyime ngo nuko mama wanje yigeze kuribura, nuri inyime ngo nuko nanje nigawe icyeme nigeze kuribura, nuri inyime kubera igisokuru kibi. Urazi ko ama playback ama spectacle bo narani mu musu gahera ejo ngasubira kandi nkigira ikibazo magikora. None ni gute byo nanirana ndi kuri altari yawe ngera ndi kuriritira ndi kumvuga ijambo ryawe. Ngirira neza umbabarire, siniteye ijeke, kiye bugufi ngusabye ngusabye ijwi, unyime inzahabu n'ifeza, undinde inzara, undinde kugenda gusa, undinde ubugwayi mugabo umijwi. Unyime amazu menshi womaye ngo nubake, unyime imiduga myiza nkomeze nje kwipagiza kugira nje kuri bisi nje kuvuga ubutumwa. Ariko ndagusabye umijwi kandi ndabigusabiye kuri iki gicaniro. Je ume kukuvugira nanje umutima wanje numve kunezero ko imyaka nakuvugiye. Urakoze kunyumviye. Mukama tumvire, turagusabye Mukama twumvire. Nawe waguhica umusabye niba wasengeye je wasabiye je abimaze wakoze. Genda umwitangire, umucanire igicaniro, umwamire ibyago, kuza umuvumo kuri uwo muryango wawe. Uko kuntu wabona watwaye telefone maraya, ni kuvuga ni wowe ufise ikibere, ni kuvuga umugabo yabitawemo. Mugabo subugoma afise ngo yidadire yihagarareko.
ndakubwira kugira ndababwira ubugoma afise idederi yagareko nk'ubu ndabaye nk'akarorero wana nko kubura umusaseredoti cyangwa umufurere amba ndiko mvuga ibihangange ukaba ufise umupfuma kuragurira ukaba ufise igiheko bitandukanye niyo ufise umugabo usamanye ko mama yasambana ugahorwana n'usambana icyo gihe ushobora kubugwana ijambo watuye ryonyine imbere yo kuvuga ngo ni muhora n'umukama ikagutsindishiriza amaraso ya Kristo watugiye kujyaho mugabe igihe ko waherereje ku inkuka ya misa lala murabifise mudacetse murabifise murazi ko mfise intahe iyo wahoze ari umusaserodoti sinzi amukomera Kristo y'umutima gusa ari mu 2024 munyuma ararongora arabivamo ararongora mugabe igihe ko byagiye gutangura gutanga umutwaro n'umugore we kuko igihe ko yari afise ari umupadiri nico yakomeza nijara umugabo agera ku rwego rero aje namenye kubera iki muri komera Kristo ni muzima uwo mu Kristo yatanze umutwaro w'umudawa ndabwa nirumva imipfumo muri ko muragwana nabi ico gihe bari babuze umwana gushika uwahoze ari umusaseredoti umugore amusaba ati tuje muri retraite muri foyer de charité ambwiye ati genda we kandi ntibyari ngombwa nuko gusana nka kuguhohotera mugabo asigara atinya afise ubwoba ntiyamubuza kuja muri foyer de charité ntiyamubuza kuja mu misa ntiyamubuza kuja muri ruhanje mugara amubuza kumviriza inyigisho zo muri komera Kristo n'imizima akamubuza pepe kopokopo akamubuza tibino gutumwanya bino kurusha umutima wawe kukababwira ibibavuna kubera iki ikiri kiberekeje nukuvuga rero ico kintu kenyereye ko ubwo mukenyereye ko ubwo bwiro bitukenyereye ko ubwo pfumupfumu ubwo buko niko nukenyereye ko kandi wabugiriye ku isezerano burazinge buragumye ugereranije n'ikintu kikuriko kwera umuvuma w'igisokuru iyo mpamvu umunyakanani kazi yakomeje agataka gace bugufi Kristo yeza akamutanga ko nakarorero cyari gisokuru n'ibyari byo yakoze byari byo yakorewe narabwiye ko biroroshe guhunga ikikwiruka inyuma ariko iciro kiri ndani muri wewe aha tago kuvuga rero maraya iyo abacari kintu umugabo yakenyereye kagasezeranirako we narafunguzo ni wari gutora telefone ni maraya gutora telefone yako ko mwagwa telefone zigwasi wowe utoriye ubuzitora zose no kuvuga ugiye kugarura umugabo wawe enda rero uce bugufi wihangane ubabarire ntushinyakare usenge cyane gicaniro cy'umugabo wawe anera cyane gicaniro gifata na Elokana na Eli umuhereza nkuka bushira arafatwa ndetse na Ofune na Finehasi barafatwa abadaniye bacana igicaniro ku buryo Babyloni Manemiya bacana igicaniro ku buryo mu gihugu kirimwo abasore biwabo bashomera nabo bakaronka akazi kandi bari munsi uko kuntu muryamye byanka ko mugira nukimenyetso cyo kimena kuri telegara boshereka kwica cyane ko kuntu wabnyikira inyuma yiwe nuko yakubwiye ati natakija mu maraya yagiye turi akabikubwira mugaro mwuka wasigaye uhagarariye maraya ni wo mubuza amahoro ni wo mubuza kudemara ni wo mubuza kukwabira ni wo mubuza umugisha ni wo mubuza umugwiza nutagwana wamukuzo mutwara kandi cyo gihe abahwereye hajya burya maraya we gumatungiye ikibabajira mwabagore namwe mwabagabo mwabakirisitu nk'ubu maraya atwarishikano ku mupfumu tonge umupfumu we nanigwa akaja ko wundi mugabo uhora imbere we yize ukarya ugahaga ukagira n'uwo mugabo waguhaye amafaranga ni wabwiza ko yarya naho yo guha amafaranga kwiranye n'irasiyo nk'umugabo yamaze kwinjira n'amaraya ngo sindi kwabwira ibyo ntokora nayo yo ibihumbi 10 ngo n'irasiyo no bwira Imana nzagutekera ingarenga z'igihumbi aho naguteka icyatanu nza gukoresha utumesha duke nakunyugake umugaye 10,000 nategeza kubitangira igihumbi cicicyo kugira ngo bwa butunzi bwiwe yigera guhamaraye maraya aracyabu develop aracare gitwara muri system yo kujya kuburagurisha kubutongeresha mu mishotsi hariho ngo n'abace bafata amafaranga mwabahaye bagahuza n'amaraso yawe mu butinyanga
urumva nk'ubu abagabo mutanga amafaranga reka ndabibirira ibanga kuko inaye bashinga babikoze ayo mabwana yo nakoze mu buzima bwanjye n'amafaranga ari guca bunikina namye nironderamwe imbaraga jewe ni ukuvuga ngo barafata amafaranga abagabo mubahaye ugaca bayatwara ku mapatsi amategisi bambara mu butinyanga akavundika agaca agenda akavundika nawe utazomwabira nazo wagize n'udufaranga twawe uzodukoresha ubanje kumuha kandi umunsi wamwimye uzokoresha uzakoresha mu kwivuza zamubura amahoro none wumva muri gukora iki nakugaburira ngo akugaburira inyama banje kudimbika muri bwa butinyanga none si nayo bashinga ingene babikora ngo umugabo akaraho ku mutima kandi kuko umugore watabigukorera wamugera imbere bikaba kuko kanavuga ngo biraza umubavu motaniza mose niko kicanira umukobwa ko mikoje mwabagabo ni musubiri muhira subiri muhira mwarago umugabo agenda n'umuhabura werago barindushi abari umunyame babara abari umunyagahinda hari umusikangura akagira nk'ikigongo yawe tubwiye ngo nawe ureka baso wundi mwana ho wowe uri kugendana n'umuhabara muri kugenda ijoro imatigukamiye kwibitoro wibutse ko abwiza ko uri kumwe n'abana bawe n'umugore wawe wibutse ko umugore wawe afite inda muri kumwe n'indaya muvuye muri Garabrazajya kuko umuhabara arakubwira ati nuturaye nutaza nugenda urimenya mugajengira ndondera ikindi plus najana nawe kuko warufishe ingene nyukuruza amara yagwereye ko wasorora warazi uko apanga abataximene cyangwa arazi uko bigenza tireka mebe nibo ko undi mwana ho kuko ubaye umugabo yihagaze ko wase gusabirwa rifite cyangwa ugendane n'uzo gusigara asambanya umunayo wawe mugabo nta n'uburyo ufise wabuherekeye kandi ugize pane bet iyo niyo betize mugendana imbere y'icyaha beta kwirinda dane neva sinzosubira ni byiza ko wirinda ko uvuga ngo sinzosubira bizoshye kusubira canye mu bavu imana yakira kakamotera kibisabishe byacu ko twigoro twacu kamashikanwa yacu umunezero w'Imana ube mu mitima yabo duhuriye kuririza icyo kirabura kizokugwa n'utwigoro ugiye kugira ibyamuzo mwimira kuko n'umurozi kandi ajya gutongera ibyo rero ngice uvuga ngo urumva baye mutwara ushire bugicane genda ugira imatsi nzo kuryagenya kimwe muri cyo ngiye kuzana twigoro ngiye kwisonzesha mako umugabo wanje abohotse ishetani muvuyeko nico kimwe n'umukristo yatanze umutwara abantu mufishe mwese abarozi musanga bacinda sako mwico mukisanga kwinguma mukisanga ko bijya muvuga ngo nubo mwajoro yakamwajoro n'igifaranga bigatandukanye genda ni mutatanga icacu ngo bature ku mugisha aba batongera ko bobo barakomeye kubera iki ubundi hari amabuye abiri iyo mumva ngo ivode ari amabuye abiri murabona ngo Dawudi yotuye none nyinshi niko Samuel wa 36 bavuga ari amabuye abiri yagirane yaba muri ivode wasabye yabwiye umuhereza ngo Abiyatari mwumviriza umwana yamaze kwicika icaniro c'idini navuze ngo Abiyatari imbariza Imana amubwiye ati Abiyatari impereza ivode kandi Abiyatari ntabwo yari we muhanuzi wa Dawudi yari muhanuzi w'Isirayeli muhanuzi wa Dawudi burya ndaganyira abantu babakuru burya nk'abantu babakuru ako mugendana n'abahabara ndi abantu mutanga ituro ryanyu uvuga ati mvise umubodi God mvise iki umu intercessor wanje mvise uhora pfukamye nk'umuntu yoma nk'ahantu hari abanyecubahiro ngo mbigishe ingene intebe yabo itosubira hasi itovoga ahubwo bakomeza bakaduga gusika umuhero uje ku buzima bwabo kuko umuntu wese burya afise umuhero wiwe umunsi wo kuva muri uyu mubiri n'umuhero wawe ibindi urubanza ruba rutanguye n'ubuzima buba butanguye katubanze tube turabikira umwuka w'Imana n'abafise kutereziye nubwo deke ukijya ku ntebe bonne chance deke ukijya ku ntebe y'ubutware w'imitweko
wari ukwiye guca upfukama, nicyo cyahesheje umugisha Salomo, kandi n'igihangange we nta bundi buhangange wogira gusumbya Salomo. Na Trump nawe umugeranya na Salomo. aje uvuga uti je Dawudi ngo yabanje kurondera, aravuga ati umuhanuzi w'Isirayeli yonova nk'iyaniko Imana ikamutuma ahandi, mfise umuhanuzi nzohemba, nzorihira inzu nkamurihira byose. Ariko ahora abaza Imana ibyanje ko bigiye kumera. Yitwa Natani, ngari umunyabwenge, niwe yatumye Dawudi amaze gusambanya muka Uriya Dawera, kandi yakumeneka womena nawe urya mwana bari babyaranye ahwere yaciye Imana imushumbusha igangange Salomo. Nani awera kajya kana niko kasigara karakinyonga, abo Salomo byari gukunda, aduniya byari gukunda. Kura mureke kuguma mutobeko. Aba banga bakomeza kuja ko bapfuma, namwe gakomeza kuvuga mwaramutse Mariya wuzuye intebe mukaba muri kumwe ikiza, kuko ifasha amigdala yawe kuzura ibintu byavuzwe n'abamarayika byanditswe muri Bibiliya. Ukaba harakantu kabagatsi zana mu bavu wawe, zana igicaniro cyawe. Si ngombwa uzane muri komera Kristo n'ubuzima agenda ajyana wiyubakira musa. Hari n'umukristo ndacise gute ndegane, umukristo namugira inama byahetse twese twigina. Abantu mugwana n'abarozi, abantu mugwana n'inyatsi, abantu mugwana n'imibabaro isobanukirwe. Ni intege nke z'Imana muzibyaza umusaruro, ibabarira ibyaha kandi kibagire, kuko nanje yangiriye neza ikangira akashyara. Anitagira arasuzugura, anitagira aravumwe. Ari nk'abacamanza nkunja nibuka n'ishati yari yambaye. Winwane Anita nije imbere, ahubwo baburi mu mutwe mu mushatsi, aho namarama imbere y'abanyeshuri nyigisha. Witwa nde? Anita nije imbere, uragapfu inde? Anita nije imbere nyakoba, uragapfuta baya nturinuka amazina. Uriki ndo mwigisha n'umurozi. Wigisha nawe utariyigisha. Aho ni Anita yabwirwa mu 2026, mu 2016 sorry, cyangwa na 10 ngwangwa na 10. Kanyewezo kandi simba hendi gituma mbabara ntiyari mukuri. Umuntu yandenganya yari yafashe amafaranga twasangiye mu yari umuntu cyari kintu gitama. Je rero iyo mugabanye eka ari cyo nazonzira, wewe akamenya makuru yanje kuko umugabo bahurira kwirikana, akumva ndamuteye ikigongwe, akaza yifatisha inzira ncamo akamalift. Simenye ko izo nzira zifata yari amasaha yo gutaha tuje kwigara gutegera. Twagera ahantu tinicenga ngo ndabagurira gatoki na yanzara wasizi muhira reka ndongingo na wa mukando wavuga tubika kandi utafise amafungo ati turato twaguhereye ko kandi pere yanyambitse neza agati burya wararushe wewe mugabo rero mw'abantu mwiyo murya ibintu by'abantu muzavuga uti ndabirya imbego umuntu bizohererana agahuzu keza ari utuntu je bise two dusouvenir nashobora guta agahuzu keza agakanzu ka 40 na namba ijipo ya biscotte y'ibihumbi 3 kandi ngurwa n'umugabo yanyirongoreye agakanzu ka 40 imeshi ko bitariga ko yari bigabo inze kugura imeshe z'abakecuru. Mana wambabari ibyo byaha gose naho nabimaramariyemo muga mwabagabo ndababuriye nimwihani cyacu gufata indai mukayigura telefone abana banyu bafise icyo bashonje indai ukayirihira inzu. Ndababwije uko nimuyakira abakozi b'Imana usaba umugisha Imana, niba afata indaya bakatsegeranya nk'abakozi b'Imana zavuga ati ndigishijwe mugabo ngenda gusa singira ico no kwambara nzoze ndaza gusenga bazigurire mugabo wewe wime umuvumo ubuzima bwawe n'ubuzima bw'urugo rwawe. Gituma rero ndababwira uwo mu magistra ngo ndakumugaruka ko yacira ubanza atazi kubera iki. Ubwa mbere nasezerano nari mfise Gideon n'icyo wo muntu nibajya mu byibiturire
icya kabiri na convocation yari yaramaye ngo nange ko mwitaba yatanze manda damene yanje basanga ku kazi basanga ku ishure bateza akavuye ishuri nari muri wikeme ndiko ndigisha icya gatatu yasutse umupolisi yaje kuntora kuri uwo munsi mfunga umupolisi yaravuze ngo mugabo uwo mugore ngo nimba atari umurozi kuko yarabona ko ngiye mu mimba burundu bikomeye kandi byambaye ko kabiri ikindi gituma namwibakira njya nk'izimana zidizi kure mu Burundi mw'abanyamipfumo muzi kurya intungane ndabarahiye sinaruwera kubwigiye nabiri mugabo kuri iryo kosa naruwera kubera iki hageze igihe wabona ko yamaze kunyifatira mu ntoki cyangaburira ryagirana agomba kungira umuhabara we mugane byemera nibyemera kuri wowe n'icyakunda kandi n'umuntu akijijwe wanashaka akasenga muri Pentecost mugabo umuzehe uvuga uti nk'umuntu yombona nicaranye n'ubu kutubona muri restaurant canke mu kabari numva byoroshye kuko na n'umunsi n'umwe twicarana turi babiri twaba turi kumwe n'umugenzi wacu canke abishira kuri facture byose aravuga turayandi ndavuga ati ndakuriye gute kutambwiye ko ari urutandatu uri kurankorako tisawa urayandi cyaja kuromba na rupapuro afise ansinyisha urwo rupapuro ndanga kumusinyira avuga ati tuzohobera nama nibaza azonaburiza convocation kumbe hari n'icyari cyazitse gutora manda gutanga manda mwandikishije urutoki mwandika ku mpapuro zateguwe na leta ni igihugu canje cy'amavuke nimuzokwenyemere kujyajyanirizwa mu gihugu canje cy'amavuke uzogwana kutajya amafaranga yawe bere ntugikore nturenganye niwibe nturenge itegeko rya leta ibindi naho batazokurenganura uzohagarare wenyine one day umusum uzobona kugira neza kwimana kandi abasi bawe babona Zaburi 23 wanunganiza ameze yanje abasi babona kandi n'igihushane cy'ubundi mu magesa bavuga ngo arakazi gitega cyane bari bahushanye ko nawe nigeze kujya kunga ndavuga ati byose amadeni y'abantu benshi gira icyo ufashije ndabiko nogira amarukondo umukozi wa leta muri kwa kakavuye ujya abagabo baratana yarakaze mugabo yari ntungane yarumva avuga ati none mugore bya aravuga ati ngiye kwima mu mizi umugabo wawe iki ni kibazo cy'umuryango cy'urugo ndavuga ati nimba mu mizi umugabo wanje zangane n'umugenzi wihasagiye aranyice ahubwo jewe mbabarira gose abantu ndabazane ndabakusanye bose mbereke ko nariko ndava ku butaka ndanabereke ingene amadeni yabo yagiye agwira mbereke ko twese twabaye abanyantege nkeye hanyuma jewe nzoza nzana amafaranga iwawe uzubagaburira ankura ko akavuyo nawe ngira ngo yamaye ubundi nari kwicwa n'umutima none ikindi cyashoboka n'igiki niba byakundi nzikagurishwe none yanditswe ku mugabo navuga ati twabyaranye babiri mfishe bane kandi nikitogutangaza mfise credit y'imyaka 10 kuri iyo nzu mugabo ntacyo kuntabara kandi data yansomesheje amashuri ngo nzotabagwa avuga ati mugore warago urindushe nagira mbabwize kuri acte nagize uwamuje nawe kugira ngo nabare navuze ati rero reka ngo agafana urangiriye neza havuga turindushe ukeneye guteregwa na numagafana turacyabafise batarapfukamira bayani ngira ahubwo yatswe kumfunga ngo ubwo wana utanga ibiturire urindushe ukeneye waguterera none ngo umagafaranga jawe ibi biro nicaye kugira ngo ntunganirize mwebwe n'ubu nje nibuka n'umuryango yari yicaye mu cyo gihe no kimiryango bayihindura ndakinde watura kandi abo bantu babiri bafise image zitandukanye kundi munsi bose basenga muri Saint François d'Assise Magarama Gitega ubundi munsi nari ndi wa mukirisitu kera yahora zindura kaja kuvuga imburi mugana isigaye nonda muri bari yabinyuma habe presence iko nagiye gusenga buka widini ni mutawica murapfuwe nkababona umwe wa undi yanukagura yakunda kuzinduka karongo yicara undi ngamusanga wa undi atanukagura nasanga hagaze mu binyuma araba ninga kijya cica Imana niyo kikuraho hakicariye ntungane agenda mbivugiye mu isengero umugabo ibyo byose ni ibyaha ibyo byose ni kwandavagura ndacira ubanza nkande hari gihe yari ngombwa ko iba escalier ndugizwa kwigarata hari gihe atamara amatsi
ntari kumenya ko hariho n'umucamanza w'intungane. Arambwira uwo mugabo ati fagitire zose yose arayegeranya asanga n'amafaranga anashobora kuriya, kuko yaramaze kwababa miliyoni 2 miliyoni n'600. Mugasinzi ikintu yaciye akaca avuga ati 2 naye nayabona. Nanje ndi wa mugore no kugira usaba kwezi 17 na ndo. Nano uje gusaba dekovere na ndo. Kandi imyaka izohaca ni myinshi. Kambabwire ubundi Imana ntijana n'ibishobisho. Imvugo yayiragumye mugira ryoshe. Iyo uvuga uti biguma canke bwera, kumana ya Daniyeli. Ni Imana Daniyeli yamaze iminsi bavuze ati simbyase ko sindegiteka uryo mukama. Ni mu minsi 7 nitegura. Ya minsi bakaza yimenyereza ko gaburira intare. Imana ati wabibonye mwana. Imana itsinga kanwa k'intare yereka intare ko Daniyeli ataribwa ari intare nkazo, kuko ni intare yo mu muryango wa Yuda. Umwami agura amahoro avuga ati Daniyeli Mungu w'Imana aradasinziriye. Yamana usenga yagutabaye, ngo yantabaye kuko yasanze mu mutima wanje hatunganye. So nukuvuga ngubu ndabaye nk'akarorero, nk'uwo mugabo yamaye iyo fagitire si wowe nyene nariye no. Mugabo niwo wa mbere w'indushi imbunutse w'indushi ashaka kubasega ibyo kurya uyu munsi kandi yamugabo amafaranga. Naho twagendanye nabonye yabaye umuhirwe, kaje nta n'umuntu nariye amafaranga ngo nakwambuye aya cyangwa turapata noya cyoko sariko nari mfise ko buryo buraya nimwaze ngusama muhuza ibitsina gusa naho naryaro buraya burenze. Burya no kubura umugore muzima nababwiye kushaka kubura umugore ugakora ukagaragaza ubumaraya ugakora icyo umugabo yanga. Nk'uje kintu cyame yatanguye gukora ko ari kudefrite imishatsi. Icyakabi kwambara impuzu ngufi. Nari nziko kwambara impuzu ziciye amaboko kandi twarapane kote mu byumba unambaye imvuta nambaye n'agasenga nari nziko mu byumutima. Kwambara impuzu zerekana mu izozi nari nziko mu byumutima. Gushira ifoto kuri profile ndiko natwenga nari nziko mu byumutima. Kudefrite imishatsi nari nziko mu byumutima. Kwambara ibintu bijanye nari nziko so ibyo n'ibyo naciyemerera. Ntabwo rero kuba umugore ubwize ugabo ntiyari amahoro y'umutima. Ticari igisubizo. Hari undi mudayimoni yishije inyuma yanje. Hari Imana izireka bibe kuko hari ubutunzi yasize muri twe bwisikeneye ntibugenda akagirira. None ari imyaka mara yagutwaye umugabo ndikaze ngo ivunge cyangwa imunge amarangamutima yawe. Imyaka isi yagutwaye munezero, imyaka umurozi yakuroze, imyaka umurozi yaguciye indasago, imyaka watandukanye na mugenzi wawe ntibigutandukanye n'Imana. Birashoboka ko Imana ikuraho ikizira, kuko hari abantu benshi uyu munsi muri mu madeni mutazi impamvu mutabona ibyo bisuzugwe mwabyinjiyemo, ugasanga nabo mwayasabanye bari kubinuba ntibazobafashe kuyariha. Mugabo kumbure Imana hari uwundi munsi zo kugira ati yari impamvu. Hari abantu uyu munsi mwaraye musuzuguwe, mwatawe, muragwaye, muri ku musego, nimubona impamvu nibona n'impera yabyo, ariko hariho umunsi muzovuga nk'akashalava. Ushobora kuba uri umugome ufise igicaniro cy'idini n'igisokoro kibi, uravuga ngo none ni ngombwa y'Imana ibanze icyo ni kuko ifise inzira zirenga igihumbi. Kandi kuko iziko je mfise experience jezu ubugome bwanje ngene nabuhebye nkagira amahoro, kandi ngiye nari ndabo bayimo nari nzi mfise bwishima atagwe nari mfise. Nari nzi ngo ndi mwiza kandi nari mubi narwo kubabarirwa. Ibyashe umutumwa Yohane 3:10-18 nguru mutindi uruwo kubabarirwa uzingura tunzura umukene uzingura abona uri impumyi uzingura imwiza uri mubi. Ngo ngwino ngugira inama ugura umuti wanje wo gusiga ku maso ngo ubone kubona ubone no guhumuka. Hari igihe uzotahura impamvu wabaye mu madeni, wabaye mu bugwayi,
wabaye mu bisuzuguriro, kandi ugasanga yari inyungu yagutse ugereranije nuko bari guhera mu munezero ugasozera mu munezero, kanatsinda ngo haguhera mu byiza ugasozera mu bibi, wapfuma uhera mu ntege nke ugasozera mu bukomezi, ikibwirwa nticumva, icerekwa ntikibona. Indoto mbi zibatandukanye n'Imana, izibaha ngo mubone igikenewe cyane, igikenewe ko mushire ko mubavi, mushire ko ikimazi cyane. Imana nimutayigeraganya nizo bageraganya, nimutayirenganya nizo barengana. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ngabire yacu iri hejuru y'izindi ngabire zose dukeneye. Wowe utugira beranda kuko uri mweranda, ganza asabwa ehezagirwa mu buzima bwacu. Umuco wawe nusanane muri uko kuri kw'ijambo ryawe. Indoto n'ibibazo abana bawe babaza, ariho n'ababaza ngo bobyaza umusaruro gutuka imwe muri 10. Mutima wa mweranda nabishure ko bogitangana umutima utunganye n'ibiganza bitunganye, batakuryajya batagoreka, badakura ko, badakwanyura, kandi bakabikora badashingiye ku bwibone, ahubwo bashingiye ku kwiyubaka mu isi y'umwuka, bakagira n'umwete nibaze barambirwa. Amaraso ya Kristo nadushyire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, imbabazi zaho zitubeko, ubudahangarwa bwawe butuyobore, urukundo rwawe rudutwikire, ubushobozi bwawe buyobora ubuzima bwacu, impanuka zose tuzikugweko, imivumo tuyikugweko, imikoshi tuyikugweko, imibabaro tuyikugweko, ubugwayi tubukugweko, amagara meza, urukundo n'igikundiro, ikiza n'ibyishimo, ubwenge n'ubwitonzi bitubeko, uko biri mu ijuru abariko biba ngaha mu Burundi, abariko biba ku isi, abariko biba muri twebwe, abariko biba mu mazu yacu, abariko biba mu mibereho yacu. Ubutungane bwawe buganze, ibyo ushaka bibe muri twebwe nk'uko biba mu ijuru, maze mu izina ryawe geranda duhabwe ibyiza byose byagenewe abatakuryarya. Umugisha badandaza, badandaze bunguka, umugisha barima, barime bimbura, babyaza umusaruro ingovu zabo, umugisha babiba, umugisha batakuryajyanye icyacu, umugisha bihangana, umugisha abigisha, umugisha abapolisi, umugisha abasirikare, umugisha abatware, umugisha abatwagwa, umugisha bakora ibikorwa byo mu nzu, umugisha abahesha b'umugisha, umugisha abo bose bitangira umurimo wabo, umugisha abo bose bitangira umurimo wabo, umugisha abo bose bamaze gusakrifika ubuzima bwabo ku gicaniro. Icyo wabibye muri bo, icyo washize muri bo, umuhamagaro wawe uri muri bo, Mukama ujahabona, ujahabona, ubwami bwawe bube muri twebwe, turi kurira ibicumuro byacu, uduhe ibyo kurya bidukwiye, utubabarire ku ntege nke zacu, nuko na twebwe tukwemere ko tugiye kubabara badushayeko, tukatura amahoro ku batubabaje, tukatura imbabazi ku badutetereje, tukiyunga n'abadutaye mu gihe ubishaka, wonyine ukabishyiramo imbaraga mu kutwunga. Amaraso ya Kristo ahimbura ubuzima bwacu, abohora ababoshe, aruhurira indushyi, twitandukanye n'icyitwa inabi, twitandukanye n'itabi n'urumogi, twitandukanye n'ibiteterwe by'ubwoko bwose, duhabwa ibyiza n'ibyishimo, duhabwa umugisha n'umugwiza, duhabwa umunezero, duhabwe kuramba no kuranirwa, turambire mu kuri ko butatu bwandemana imwe rudende, turambire mu itoto n'itotare, mu izina rya Yesu Kristo dukugwe kw'inabi neza igaragarire muri twebwe. Amen, amen, aleluya. Imana yonyine amahoro tuyishimire twese, tunezereze kandi tunezererwe, byacu byariwe n'inzige tubigarurizwe, mwarahezagiwe, mukomere Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Amina.